District and Session Judge Aizol in Mani Fanu Pong Swal Tu Ashem. Special Judge Pokso Act Asang Ni Som Pani Le District and Session Judge Aizol Nibok Helen Dong Liani Chuan Ni Som Pathum Thojan Ni Khan Judgment Ti Chuakin Aizol District Khopakhata Afanu No Pangkum Som Pathum Mi Pat Mi Chat Na Man Kholo Pui Tu Chu Pong Swal Thu Buaya Thiam Lo Achantir IPC section Zathum Som Sari Paruk Nuaya Thiam Lo Achantir Na Hian Kum Som Ni Chung Shom Takatang Tu Le Cheng Singa Choi Turin Ashema Poisa Choi Tur Hi Ani Ilo Chuan Thathum Dang Lung In Tan Bel Turin Ashem Ani He Pui Khoi Tu Veki Pokso Act section Paruk Na Nuaya Thiam Lo Chantir Ani Boka Sheom Taka Kum Som Ni Chung Lung In Tang Tu Le Cheng Singa Choi Turin Ashem Poisa Choi Tur Hi Ani Ilo Chuan Thathum Dang Tang Turin Ashem Bok Lung In Tan Tur Hun Chung Hi Arwala Chiar Tura Ti Ani He case pui khoi na thlen hun lai hi kum sang ni som ni khani in voi khat aya tamno pangkum tling lo hi apa in apong swala pui khoi na shat ani vele police thria tir an ni a thu buai ngai to chungin sarkar lamin thu she tu pasari an neya thil ti swal tu apu hian thu she tu nei chula tilawa court in ashem ta ani Goa a nimin ni som pathum zinga thi mizo nula ruang chu police in ti felngai te anti fel to awangin sari na Delhi pan pui ani don Nimin August ni som pathuma Goa athi arla mangai twangi kumsom ni pasari apa thang vunga is lungdar ruang chu zanin hian Delhi pan pui ani dona naktu ka mizoram ron pan pui ani ang arlal mangai twangi ruang hi vuina postmortem ani ba ka ti fel ngai te police lamin an ti fel to awangin zanin dar kwale achan ve hian Delhi pan pui ani ang Delhi achang hian naktu dar som le chan ve a mizoram ron pan pui ani dona leng puya thla na hun man ani nuwa is lungdar an pan puyang naktuk zan hian lumen ani anga atuk le a vui tur ani tarlan to angin nimin jing dar ni vel khan Goa na thok a arlan mangai twangi hi Goa damdo ina athi ani is lungdar wai mi shwai tu ten an thusia dan beng warna zo na changa an soi danin arlal mangai twangi hi spa a athoka mizo dang tenen in an lwa ni som pathum zan khan bedroom a alu chu arelu tuka wangin a thian ten bedroom kong khar an ti chia a chin chi chungin a ngonga amut bu in alo in khai a taksa alaluma an sha ta wangin a thian te hian damno ina shwain jing lamdar ni khan a thi ani arlal mangai tluang hian a chung te bularil ruha na anei om a soi ngai lova ni som pathum tlai lamdar nga pokhan a chung te nen thatakin an la in bia ani